Shalom, Banita Muyoboke William Murwanashaka. Ushobora kunkurikira kuri TikTok, kuri Muyoboke TV, kuri YouTube, kuri Muyoboke TV. Uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira ni ikihe cyaha kizatuma umuntu ataja mu ijuru. Ni ikihe cyaha ugifite kizamubera imbogamizi ntaje mu ijuru. Habaho uburyo butatu bw'ibyaha. Sindi kuvuga ibyaha by'ibihugu, ndimo ndavuga ibyaha byabuza umuntu kuja mu ijuru. Hari ibyaha Imana itubuza kugira ngo tuzabane nayo mu bwami bw'Imana. Hari n'ibindi byaha Imana itubuza kugira ngo tubane n'abantu amahoro. Hari n'ibindi byaha Imana itubuza kugira ngo tubeho umubiri wacu umeze neza. Ngibyo ibyaha bitatu Imana igibuza abantu bayo. Icambere, hari icyo Imana itubuza kugira ngo wa munsi ubwo impanda izavuga abera b'Imana tuzakingurirwe ijuru twinjire mu marembo. Hari ikindi cyaha Imana itubuza kugira ngo tubane n'abandi bantu mu mahoro. Hari n'ibindi byaha Imana itubuza kugira ngo twe ubwacu tubeho neza. Reka duhere ku cyaha cya mbere. Hari icyo Imana itubuza atari ukugira ngo tuje mu ijuru. Oya, ikakikubuza kugira ngo ubeho mu buzima buzira ibibazo. Ni ikihe cyaha icyo? Ndagira ngo tujane gahoro. Abantu babyaye, abantu bafite abana, hari ibyaha ubuza umwana wawe. Hari ibyo ubuza umwana wawe ukiri muto kugira ngo atabikora bikamubyarira ingaruka mbi. Ku rugero, ushobora kubwira umwana wawe ngo wikinishe umuriro. Wikinishe umuriro udasha. Iyo wa mwana atakumviye agakinisha wa muriro agasha, bigira ingaruka ku mubiri we, ntabwo bivanaho ko ari umwana wawe. Ndagira ngo unyumve neza. Hari ibyaha Imana itubuza, hari ibintu Imana itubuza atari ukugira ngo tutazaja mu ijuru. Oya, ari ukugira ngo tubeho uyu mubiri wacu unezerewe. Sinzi nimba muri kunyumva. Reka mbaheze urundi rugero. Umuhungu wanjye mukuru yitwa Imfura Benigurio. Ari umwana mutoya, yarimo akinisha intebe. Ndibuka hari ku munsi wo kuwa kabiri. Arimo akinisha intebe, akava ku ntebe agasimbira hasi. Akava ku ntebe agasimbira hasi. Ndamubwira ati, peti, unacheza michezo mbaya, utavunjika. Yanga kunumva, yari muto abyibushe cyane. Agasimbukira hasi. Hanyuma final, ndibuka wari umunsi wo kuwa kabiri. Narimo nitegura ngiye kubwiriza ahantu bita mu kabiri k'Abayumbe Kayore, aho bitaga kwa Musinga. Madamu wanjye yari mateka, nta mukozi twagiraga ico gihe. Nandi nari mu cyumba ndimo nitegura kuja kwigisha. Wa mupeti nawe yari ari muri salo wenyine ari gukina. Akava ku ntebe agasimbukira hasi.
ariko nasize mubwiye ati iyo mikino urimo si myiza. Finally yaje gusimbuka aranyerera, anyereye akubita inkokora hasi, ukuboko kwe kurahindukira. Guhindukiye naje niruka cyane, ndamubwira ati unaona hiyo mchezo yako ya kiujinga nakubujije nguragwa, none reba igufika ricitsemo. Ukuboko kwari kwahindukiye. Arandeba cyane arimo arira, arambwira ngo haijalishi mimi hata nimevunjika, haijaondoa kuwa mimi ni mtoto wa baba yangu. Abatumva Igiswahili, uwo mupeta avuga Igiswahili n'Icyongereza. Yarambwiye ngo nubwo navunitse ntabwo byakuyeho ko ndi umwana wawe. Ndi kajorite yes, ariko kawe. Naramutonganyaga na madamu tumutonganya, ariko tumwirukankana kwa muganga. Turimo turamutonganya, twakubujije gusimbuka, ariko turimo turamwirukankana kwa muganga. Turimo turamutonganya, ariko tumufitiye impuhwe. Hari iby'Imana igituza atari ukugira ngo tutaja mu ijuru, oya, ikakubuza ikintu kugira ngo umubiri wawe wewe wa rubyiruko wewe wa mupapa wewe wa mumama we, hari iby'Imana ikubuza atari ukugira gusa uje mu ijuru, oya, kugira ngo ugire umubiri mwiza uzira ibibazo. Ibyo byaha rero iyo ubikoze, iyo wanze kumvira Imana ukabikora, ntabwo byigera bigusiprima abe n'ipurusa n'imwe kutari uw'Imana. Ahubwo wewe ubu w'Imana ari kubabaye. Ndabaheza urugero. Umuntu umwitabi, Imana yakubwira ngo numwitabi uragwara igitundu, uragwara ibihaha. Mwana wanjye, reka kumwitabi utagwara ibihaha, ukabirengaho ukamwa ukazagwara ibihaha. Uri umurwayi w'ibihaha ariko w'Imana. Imana irakubuza ngo wikore kugira ngo umubiri wawe bitabyaramo ikibazo. Ntabwo ari ukugira ngo utaja mu ijuru, oya. Ndabizi murantera amabuye. Abantu ntibazi gutandukanya ibyaha bizatuma abantu bataja mu ijuru. Hata nimevunjika haijaondoa kuwa mimi ni mtoto wa baba yangu. Iri ni ijambo umuhungu wanjye yambwiye. Nubwo wambujije ngasimbuka nkavunika, yambaye sima amezi 3, ariko buri munsi namutwara kwa muganga, ariko nari namubujije gusimbuka. Haijaondoa mimi ni mtoto wa baba yangu. Haijaondoa mimi ni mtoto wa baba yangu. Haijaondoa mimi ni mtoto wa baba yangu. Hata nimevunjika mkono, lakini mimi ni mtoto wa baba. Imana yakubuza ngo papa wimwa inzoga kugira ngo utamwe amafaranga wakishurira abana bawe ishuri, kugira ngo utabatwa nazo ejo bakakwirukana ku kazi, ubuzima bw'urugo rwawe bugahangayika, kugira ngo saving zawe inzoga itazitwara, kugira ngo inzoga zitagutera umwijima, kugira ngo umubiri wawe wewe ube mwiza, ube muzima,
kugira ngo udatakaza ubwenge ugakora ibidakwiriye. Ntabwo ari ukutagira ngo reka kuzimu zoje mu ijuru. Oya, hari ibyo Imana itubuza kugira ngo umubiri wawe uri safe. Ariko iyo uretse kuyumva ugakora ibyo yakubujije, ntabwo bisiprima. Ntabwo bisiprima habe ni purusi imwe yo kuba uri umwana w'Imana. Ntabwo bisiprima habe na 0.00 yo kuba umwana w'Imana. Haijatoa, haijaondoa. Imana hari izayikubuza kugira ngo utazaja mu ijuru. Irabikubuza kugira ngo ubuzima bwawe paso byangiriza wewe. Bisenya wewe. Wewe binafsi wewe. Imana igufitiye impuhwe. Ikakubwira ngo mwana wanjye urakora mu muriro urasha. Kiriya kintu ni danger, ntibagikinisha. Ariko iyo gikinishije umwana wawe wamubujije ngo nukora mu muriro urasha, akanga agakoramo, ntabwo bikuyeho ko ari umwana wawe. Muri kunyumva? Hari ibyaha Imana igitubuza kugira ngo tuba abana bayo tunezerewe. Imana igira urukundo utapfa kumva. Igihangayikira imibiri yacu, ikabitubuza atari ukugira ngo nubikora urava mu bana bayo. Oya, kugira ngo ubeho nta bibazo ufite. Nta bibazo ufite. Ndakunda gukurikira Amerika, biriya bihugu by'abazungu nkunda kubikurikira cyane. Nakuze nkunda igisirikare, nkunda gukurikira Amerika cyane. Iyo igihugu runaka gitewemo intambara, Amerika igihamagarira abaturage babo bari muri ico gihugu, ikababurira, ikabahamagara, ikababwira ngo ico gihugu murimo kirimo danger, bana bacu nimuhunge. Nimuve muri ibyo bihugu by'intambara mutaye. Ariko iyo wanze kumva iryo jwi ryabo ukahagu, ukagira ingaruka, ntibikuvana ko uri umunyamerika. Uri umunyamerika wanze kumvira government yawe. N'ibindi bihugu byinshi bikunda abaturage babo, bijya bibwira abaturage babo bati ibyo bihugu murimo intambara iri gututumba nimuhunge. Ariko iyo winangiye ukagumayo kubw'inyungu zawe ufiteyo, ntabwo biba bitumye utakaza ubwenegihugu bwa cya gihugu cyakuburi. Ntabwo ndimo mbwira abantu, ndimo ndavuga ibyaha bitatu. Hari ibyaha rero Imana itubuza kubw'urukundo rwinshi tugirira, ikavuga yego uzaze mu ijuru ariko uze utarababaye. Irinde ABCD. Uzaze mu ijuru utarakajurite. Irinde. Bantu muri kunyumva, iyo Imana itubuza ibyaha ABCD, ntabwo Imana ari inyagitugu, ahubwo ibikora mu rukundo kugira ngo tuba bayo dufite ingingo zose, dufite amaguru n'amaboko n'amaso n'amatwi, amaraso ari mazima, ibihaha ari bizima, umutima ari muzima, impyiko ari nzima. Ngicyo Imana ikora.
hari igitubuza atari ukugira ngo nubikora ngo iragusipurima mu bwanwa, oya, ahubwo ibikubuza kugira ngo ubeho mu buzima buzira ibibazo, mu buzima buzira indwara, mu buzima buzira ingorane. Bantu muri kunyumva, rubyiruko, Imana iragukunda. Hari igikubuza ntabwo ari igitugu igushiraho, oya, ni ukubw'inyungu zawe paswa. Icyo cyumvikana. Reka mbabwire icyaha cya kabiri. Iyo ugikoze ntabwo bikuraho kuri umwana w'Imana. Ariko Imana irakikubuza kugira ngo ubane n'abantu amahoro, ubane n'abaturanyi neza, ubane n'umuryango wawe neza, ubane n'igihugu cyawe neza. Hari ibyo Imana itubuza, ikakubwira ngo mwana wanjye, cunga izi nka zawe zitarya umurima w'umuturanyi. Iyo ziwuriye utagira ngo Imana iragusipurima, oya. Ariko hari imibanire mibi igiye kuba hagati yawe n'uwo muturanyi. Imana irakubwiye ngo fata inka zawe zitarya umurima w'abaturanyi, kugira ngo hagati yawe n'uwo muturanyi hatabaho ikibazo. Mwana wa, irinde iki kidakomeretse uriya mwene so, byenda mukabanaho nabi, mukabana mu bibazo. Hari ibyaha by'umuntu ku giti cye bidafite umuntu bitwaye, ariko bigize icyo byangirije ubugingo bwawe, byangirije amaraso yawe, byangirije impyiko zawe, byangirije umutima wawe, n'icyaha cyawe ku giti cyawe. Nta muntu wakomerekeje, ariko we uri kuriyangiriza. Icyo ni icyaha cy'umuntu pasono, ntabwo kigusipurima kuri umwana w'Imana, ariko hari ibyo cyangiriza muri wewe. Kabiri, hari ibyaha biduhuza n'abandi bantu. Urahagurutse, urabesha, umuntu bamwirukanye ku kazi. Urabesha, umuntu yaragiye gukora ubukwe bwe burapfuye. Urabesha, uteranije umwana na se. Ibyo ni ibyaha byamaze kurenga wewe, bitangiye gukora netiwaka, uhuye n'undi muntu, hari undi muntu noneho utangiye kubangamira. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mbere y'uko utanga ituro ryawe, banza ugende wihuze n'uwo muntu. Uwo apana ijuru, si ukwihuza n'ijuru, ni ukwihuza n'uwo muntu wahemukiye. Niba hari umuntu wahemukiye, wisaba Imana imbabazi, oya, wahemukiye umuntu, fata urugendo, kora urugenzi, uje gushaka uwo muntu wahemukiye, umubwire ngo naraguhemukiye, mbabarira. Wewe ntabwo wahemukiye ijuru, wahemukiye mwene so. Bibiliya izivuga ngo nuja gutura ituro ryawe, ukibuka ko hari umuntu wakomerekeje, witura iryo turo, buriretse uje kureba uwo muntu, mubanze mwiyuzuze. Ntabwo ari ukuvuga ngo uje kwiyuzuza n'ijuru, ntabwo ari abamarayika wibye, ntabwo ari abamarayika watutse, ntabwo ari Imana wabesheye umuntu. Usenya urugo rwe, usenya umuryango we. Fata urugendo, usaba imbabazi uwo muntu. Ibi bintu abakristo bajya bantangaza. Icyo twita ku ndaraza. Indaraza ni iki? Muri Kongo wiciye umuntu
waroze umwana w'umuntu arapfa ukabyirega kwa pasiteri, ja muri ya family wiciye babwira ati mumbabarire. Wateranije umugore n'umugabo, ubwo rugo rurasenyuka, hanyuma ukagenda ubundabunda kwa pasiteri ati pastor mbabarira, ja kubwira wa mugabo ati narakubeshe, usenya urugo rwawe. Ico ni icyaha ntabwo ugifitanye n'ijuru, ugifitanye n'umuntu, ugifitanye na mugenzi wawe. Muranye caranga ijuru, icyaha cy'ijuru ndaje ngibabwira kizabuza umuntu gifitanye kiguhuza n'ijuru. Wishe ubukwe bw'umwana w'umukobwa, ubeshe ko uwo mukobwa ari indaya, ubibwiye uwo muhungu aramubenga, hanyuma nijoro urabundabunze no kwa pasiteri ati pastor mbabarira, ja kureba wa muhungu wabeshe umubwire ngo narakubeshe umukobwa wawe cyangwa fiance wawe, ntawe nigeze mbona muri ibi narabateranije, hanyuma ubwo rugo rwongere rubeho. Ico ni icyaha ntabwo gifitanye na pasiteri, ntabwo gifitanye. Ngendi pastor utazaza kundeba kumbwira ibyaha wakoze ufitanye isano n'umuntu, ija kureba uwo muntu, ija kureba uwo muntu. Bibiliya iravuga ngo Zakayo umunsi yurira igiti yari afitanye bifu n'abantu, ntabwo yari afitanye bifu n'ijuru. Iyo aza kuba yari afitanye bifu n'ijuru, Yesu ntabwo aba yaragiye kurara iwe. Kandi utagira ngo Yesu yaraye iwe yamaze gusubiza, oya, yari atarasubiza, yari atararuka mugani wa bikigi. Atariko Yesu amaze kugera kwa Zakayo yabwiye Yesu ngo abo nambuye ndaje kubashaka mbasubize, abo nambuye ndaje kubashaka mbasubize. So wisaba Imana imbabazi, fata urugendo ureba abo bantu mufitanye ibibazo, kuko ico ni icyaha gihuza umuntu n'undi, ubasabe imbabazi. Muri kunyumva abavandi? Uwo wambuye wisaba ijuru imbabazi, oya, saba ijuru imbaraga, riguha imbaraga uje gushaka uwo muntu, umubwire ngo naraguhemukiye ngusabye imbabazi, naraguhemukiye ngusabye imbabazi. Akubabarire cyangwa byanga, wewe uzaba wikiranuye n'Imana. Niho Bibiliya ivuga ngo nuja gutanga ituro ryawe ukibuka ko hari umuntu mufitanye ibibazo, ntabwo ari ijuru ye. Mureke mbabwire, tuzaduhemukira abantu titubasaba imbabazi, tugasaba ijuru imbabazi, kandi nawe ico cyaha n'ijuru bihuriye. Wahemukiye muyoboke, ngwino usaba imbabazi. Nahemukiye runaka, ningende musaba imbabazi. Ico si cyaha cy'ijuru, ntaho ico cyaha gihuriye n'abaserufi, ntaho ico cyaha gihuriye n'abakerubi, ntaho ico cyaha gihuriye n'ibizima bine, ntaho ico cyaha gihuriye n'abakuru 24 b'abamarayika, ntaho ico cyaha gihuriye na Gabriel, ico cyaha ntaho gihuriye na Mikayeli, ntaho ico cyaha gihuriye na Yesu, ntaho ico cyaha gihuriye n'Imana, ntaho gihuriye na Mwuka we. Gihuye na mwene runaka, gihuye na giti mu jisho. Ja gushaka uwo muntu mufitanye ibibazo, umubwire ngo nimeamua unihurumie, umbabarire. Ibyo ni ibyaha tugirana hagati yacu. Kurya bavuga ngo izitabana ntizibana zidakomanya amahembe,
yego nukubita umuntu yembe pasipo kuwa na makusudi garuka umubwire ngo sore pardon. Uziko niyo tuba turi gusirimba umuntu akagukanyaga akagukandaga yego tiyabigambiriye, ariko kubera ko abantu tutazi garuka umubwire ati muvandimwe simbigambiriye, sorry mbabarira. Hari ibyaha dukora tubigambiriye, hari n'ibyaha bitugwaho gitumo. Ibyo ni ibyaha biduhuza na bene data mu murimo dukora, mu nama turimo turakora inama ukambwira nabi nanjye nagusubiza nabi, garuka wigaruka wibwira ijuru ngo mbabarira. Mwene da mbabarira, mwene da mbabarira. So inshuro nyinshi kutamenya tuja gushaka abantu ngo batubabarire. Ico kintu nje siza ncumva. Umuntu agafata urugendo aho kuja kureba uwo wababaje, ukaja kureba pastor ngo pastor ngo mbabarire. Oya icyaha cya gatatu ni naco cyaha kizabuza abantu kuja mu ijuru. Ni cyaha kimwe gusa, ni beef iba hagati y'umuntu n'ijuru. Nimwe iyo beef ifitanye n'ijuru, iyo nimwe ni naco cyaha kizabuza abantu kuja mu ijuru. Ufite ico cyaha ntaho ahuriye n'Imana, ni umunyamahanga kuri yo, ni umuntu utariho ikimenyetso c'amaraso ya Yesu, ni umuntu udafite agakiza, ni umuntu utarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, umuntu utarigeze yakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Uwo ni ukuri kw'Imana, ni umupagani. Umuntu basubiramo utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni umupagani. Umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo abyatuza akanwa ke abihanirije ikiganza cye, uwo ni umupagani. Uwo nta juru azaba, hariho ikimenyetso c'amaraso y'umwana w'Imana. Nugera ku ijuru nta pasiporo uzaba ufite yo kwinjira mu bwami bw'Imana, nta visa. Iviza ni amaraso ya Yesu. Ico nico cyaha cyonyine kizabuza umuntu kwinjira mu bwami bw'Imana. N'icyaha kimwe ndasubiramo kizabuza abantu kwinjira mu ijuru, ni umuntu utarigeze yakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ni umuntu utarigeze abana na Kristo, ni umuntu utarigeze amenya Yesu. Uwo ni umupagani, nukuri ni umupagani. Nshuti uri kunyumva, hari ibyaha Imana ikubuza kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Hari icyaha Imana ikubuza kugira ngo ubane n'abantu neza. Inyungu ni izawe. Ikindi Imana ikubuza ni kimwe gusa, emera Yesu ukuri kose. Ngwino kuri Kristo Yesu, ukuri mwakire, ibindi azagenda bigufasha. Ukiwa na yeye atakushindira. Data wa twese uri mu ijuru, umuntu uzumvira ijambo azakire Yesu nk'umukiza. Uwagize uwahemukira azafata urugendo aje kumusaba imbabazi.
Oh Jesus. Bavandimwe, ni byiza kuba muri Kristo Yesu ufite ingingo nzima, amaraso yawe ari mazima, impyiko zawe ari nzima, umutima wawe nta pressure. Ni byiza kuba muri Kristo Yesu ubanye n'abantu bose amahoro. Ni byiza kuba muri Kristo Yesu ubana n'abantu bose neza. Ni byiza, ni byiza, ni iby'igiciro. Nshuti muvandimwe, uhirwe, uhirwe, uhirwe. Ariko nimba nta Yesu ufite umushake bigishoboka, data kumera umugisha. Ejo tuzaganira ukuntu abantu bitiranya imirimo myiza n'ubukristo. Ejo niyo video tuzakora. Abantu benshi bitiranya imirimo myiza n'ubukristo. Imirimo myiza ntaho ihuriye n'ubukristo. Oh yeah. Oh Jesus. Ejo nico tuzaganira. Shalom.